Dobro jutro, poštovani gledaoci. Ja sam Jelena Dimitrijević, a sa mnom je Milan Nikolić i hvala mu na ovom divnom jutru. Nadam se da ste se sad već probudili, da ste pili kaficu i doručkovali i da ste krenuli na pijacu. Ipak subota je, sve se još uvek šareni, povrća i voća ima i zaista je dobra atmosfera kada je u pitanju pijaca. Nekako se čovek oslobodi. Grad se polako razbudio, a verujem i vi. Za sam kraj jutarnjeg programa televizije Happy imamo malo i vesti iz kulture, lepih događaja koje ćemo najaviti. To je tako naša poslednja dva gosta ovog jutra su direktor Kulturnog centra Vlada Divljan, gospodin Ljubiša Đurović. Dobro jutro i dobrodošli. Sa nama je i direktor Sportskog kulturnog centra Obrenovac, gospodin Ivan Jegorović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Tako da je sada pravi trenutak da čujemo šta nas to očekuje narednih dana iz institucija koje su vrlo, vrlo bitne za svako društvo, a to su kulturni centri. Gospodine Đuroviću, izvolite. Pa evo, mi smo u finalu, da tako kažem, našeg kulturnog leta. 87 dana aktivnog programa će biti, ako Bog i sreća dade i kiša dozvoli, odnosno vreme do 15. septembra traje zacrtani deo programa sa ukupno 120 i nešto događaja, od pozorišnih predstava do kulturnih događaja, druge vrste koncerata, programa za decu, nešto što je prvi put lansirano, otvorene biblioteke na Tašmajdanu, zajedno sa bibliotekom Milutin Bojić, gradska opština Palilula i centar su to organizovali i više sam nego zadovoljan kako je to naišlo na odziv građana. Tih 120 kulturnih događaja koje smo organizovali, do sada je posetilo preko 50.000 ljudi. Znate, to i Zvezda i Partizan kad okupe, pa je ukup. Jeste, naš program za sve naše gledaoce i učesnike, za građane Palilule pre svega, ali i sve druge koji ne iđu i koji žele da vide taj program je besplatan. Večeras imamo nekoliko dobrih stvari, kažem, ako kiša dozvoli. Imamo elektroakustični kabare, sutra imamo klovnovsku predstavu za decu, preko sutra imamo književno veče, zatim imamo 2 dana filmska, Rasprskavanje i Moj kralj, onda imate kvartet Violončelo. Da vas sad ne nabrajam, jer sve to naši gledalci mogu da vide na sajtu i na našim najavama. Tako da smo zaista onako, bez i malo potrebe za skromnošću, više nego zadovoljni, pre svega odzivom građana. Da, znači na sajtu Kulturnog centra Vlada Divljan. Ali dobro su informisani, zato su i... Pa radimo na tome, da, dobro ste primetili, radimo na tome, imamo na svim mrežama, ovim društvenim, imamo svoje stranice i naša redovna stranica, naš web sajt i Instagram i Facebook, da ih ja sad ne reklamiram, ali pomažu dosta kada je informisanje. Samo neka ukucaju crkve Vlada Divljan i gotovo je. Završena priča i završili smo i da završim pa da kolega posle ima vremena da kaže svoju adaptaciju hola. Malo smo ulepšali i umili naš centar, krenuli u neku e-prezentaciju, to je sad korak vremena, ovi Evropejci traže od nas da to radimo, ali kad pominjem Evropejce, i ove godine tradicionalno Ministarstvo za evropske integracije kod nas pravi nedelju filma, dokumentarnom filmu o evropskim vrednostima, tako da je to i ovoga puta. I ovog puta je u našem centru nedelja ruskog dečijeg filma i ovog puta je naš tradicionalni film festival autorskog filma i tako sve do nove godine, onda ćemo da slavimo. Čestitamo vam. Znači, veoma, veoma bogato i za različite afinitete publike, što je jako važno. Dakle, zaista veoma, veoma raznolik program, što vam i daje prednost u odnosu na, recimo, neke druge kulturne institucije. Šta se dešava u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac? Evo, mi također smo za ovu jesen pripremili dosta iznenađenja za našu publiku. Dakle, Obrenovačko pozorište, odnosno naš Sportsko-kulturni centar, je mesto koje će po prvi put ove godine imati 2 predstave koje smo proizveli u sopstvenoj produkciji. Dakle, prva predstava će premijerno biti odigrana sutra, to je predstava za decu koja se zove Maza i Lunja, u kojoj smo okupili, umrežili sve obrenovačke diplomirane glumce, među kojima i vaš kolega Peđa Damjanović, tako je, koji je zaista sjajan na sceni. I ta predstava će premijerno sutra u 18 časova biti odigrana u Obrenovcu. Pozivam sve one sugrađane da pogledaju, naravno i decu. I to je nešto što je bila naša želja da malo izađemo iz tih nekih dosadnih okvira koje imamo.
Imamo zaista pozorišnu publiku, imamo dosta pozorišne publike i to je nešto što raduje. Nažalost, pozorište nije radilo od 2014. do 2016. godine zbog posledica poplave. Sada je naša sala potpuno obnovljena, nova, scena je jedna od najvećih u Srbiji, najopremljenijih, tako da svi oni glumci koji dolaze da igraju kod nas su jako zadovoljni, naravno što proizvede to da publika nakon toga bude zadovoljna. Druga predstava koju također radimo u svojoj produkciji jeste predstava ovde po motivima Michaela Frejna. Odlično. Glavnu ulogu će igrati Danica Maksimović, doajen srpskog glumišta. Ostale glumce ne bih otkrivao, ostavit ću to za najavu premijere koju ćemo imati negde sredinom oktobra meseca. Doći ćete. I recite mi, to je uvijek pitanje malih gradova i odnosa ljudi u malim gradovima prema kulturi. Jeste zadovoljni reakcijama Obrenovčana? Dolazili ljudi iz okolnih mesta? Ja ću vam samo reći jedan podatak da mi pored prelepe pozorišne scene imamo jednu malu pozorišnu scenu, imamo i galeriju i bukvalno ceo dan su obe scene i galerija prepune, zauzete, što probama kulturnih dešavanja i folklora i glumačkih sekcija i glumačkih škola i plesova i baleta, tako da Obrenovac zaista voli kulturu. Kultura je nešto što je Obrenovčanima jako bitno i mi pored pozorišta naravno imamo i sjajne koncerte. Također smo imali Obrenovačko leto kulturno kao što je i Palilula to imala i ogroman broj ljudi je to sve video. Naravno, također svi programi su bili besplatni i zaista svi zajedno smo preko leta uživali, ali evo sada se spremamo za vrelu kulturnu jesen u Obrenovcu i pozivam sve da dođu i da to zajedno sa nama isprate. I ako mogu samo jednu rečenicu, mi ove godine slavimo 65 godina i u novembru od 15. do 19. su neki naši dani našeg centra gdje će biti prilagođen program baš toj proslavi i evo poziv za sve one kojima je kultura na srcu, a mora da nam bude svima, jer bez kulturnog identiteta ne postoji ni nacionalni identitet. Ja to stalno ponavljam i mislim da nam je to zadatak svima nama koji smo u menadžmentima da upravo stvaramo kulturne vrednosti i u tom smislu nema velikog i malog grada kad je kultura u pitanju. Ili je nešto kultura ili je nekultura. Ajmo da u našoj državi tako lepo i dobroj napravimo da je kultura na prvom mjestu, da nam nije na prvom mjestu nešto što se obeležava i kvalifikuje kao nekultura. Zato mislim da je uloga vaših medija. Ja se vama lično zahvaljujem ovdje u Happy jer ste zaista propratili ove 2 godine od kad sam ja vama direktor. Sve značajne događaje ste na kvalitetan način propratili i mislim da je to mnogo veliki doprinos našem društvu uopšte, zajednici našoj uopšte. Jer ako napustimo kulturne vrednosti, gdje ćemo otići onda? A na kraju krajeva znamo i sami da je najbolji ambasadori svakog naroda po celom svetu su kultura i sport, je li tako? Ajmo da onda tu potaknemo malo i podstaknemo, tim pre što postoji raspoloženje i u gradu da se finansira više kultura, postoji raspoloženje i u mojoj opštini i u Obrenovcu da se više finansira kultura i da malo bolje stvari pravimo. Ne moramo svako od nas da bude producent i da napravi sopstvenu produkciju. I mi je imamo isto produkciju, ali moj koncept je da idemo u koprodukciju jer nisam klasično pozorište da bih išao u čistu produkciju, ali ajmo da onda pomognemo da vredni glumci, kvalitetni glumci, a naše glumište zaista jeste kvalitetno, budu gosti u svakom delu Srbije. Da to bude ono što će mladi da pričaju kad iziđu u šetnju ili kad iziđu u kafić, da pričaju o tome, a ne o tome koliko je ko droge prodao ili kupio. Sad, mene interesuje koliko vama mladi pomažu u tim projektima i često čujemo da je izgovor ljudi koji ne idu u pozorište zato što su pozorišne karte skupe. Međutim, kod vas je leti skoro, zapravo sve je besplatno. Da li je to izgovor ili... Evo šta je danas aktuelno u Beogradu. Ja sam deda, imam... Čestitamo. I sada dođem, pozovem moju unuku i kažem, aj dođite na besplatnu predstavu. Joj, deda, ne mogu, nemoj da me budiš rano, nemoj da me ovo... A kad treba da ode sa nekom agencijom, ja potpišem da se plati 650 dinara karta za pozorišnu predstavu koju će da gleda sa svojim odelenjem. Ajmo da te vrednosti malo zamenimo. Normalno, i agencije treba da žive, nemam ništa protiv toga. Ali ajmo malo da zamenimo vrednosti, da prave vrednosti, ne da zamenimo, nego da prave vrednosti istaknemo u prvi plan. Imate li podršku, izvinite, javnih institucija,
podršku javnih institucija. Da, ako gledam od uloge našeg osnivača opštine Pavle, zaista je podrška maksimalna. Mislim, nema dilema. Video sam i grad to populariše. Video sam da i mediji, da i vi, vama sam se već zahvalio, ali ima još i nekih medija. Posebno Radio Beograd, drugi program, na primjer, sjajno prati kulturna događanja i zaista je zadovoljstvo raditi sa takvim ljudima i zadovoljstvo kad vi vidite svaki onaj učesnik, glumac, bilo muzičar, bilo publika kad vidi svoju fotografiju u novinama, kad su slikali neki događaj. To je događaj, to je za njega priča, makar 3 meseca uz kaficu će o tome da pričaju. A nama jeste cilj da se naša kultura razvija. 2012. godine sam bio u posjetu Arlingtonu, opštini kod Vašingtona, u državi Virginiji. I razgovarao, tad sam bio zamjenik predsjednika opštine, razgovarao sa svojim kolegom, zamjenikom predsjednika opštine. I pitan ga zašto troše pare iz budžeta. Prvo mi je rekao etnokultura, pazite, Amerikanci koji su mladi, oni vode računa o etnokulturi. Zatim su mi rekli amaterski sport. Pazite, Amerikanci koji imaju profesionalizam u svemu, ali iz amaterskog sporta proističe kvalitet. A onda su mi rekli socijalna politika, odnosno socijalno stanovanje, pre svega što me oduševilo način kako su to rešili pitanje. Te stvari ajmo da i mi uradimo kod nas i bit će zadovoljni i Obrenovčani, i Paliluci i svi u Srbiji. Kakva je kod vas, Ivane, situacija? Pa kad pomenu smo sport, ono što je jako zanimljivo da smo mi jedina opština u Srbiji u kojoj je sport potpuno besplatan za svu decu. Dakle, sva deca treniraju sport po izboru, a da, verujte mi, a opština plaća članarine tim sportskim klubovima za tu decu i to je projekat koji smo pokrenuli 2013. I od 2013. sport je potpuno... I dalje traje taj projekat. Sport je potpuno besplatan za svu decu, upravo amaterski sport koji ste pomenuli. I iz tog amaterskog sporta mi smo dobili masovnost dece. Iz masovnosti, naravno, vremenom je kvalitet došao i mi sada imamo nekoliko reprezentativaca i u fudbalu, i u košarci, i u različitim sportovima. I to je jedan program koji je zaista sjajne rezultate dao. Takođe, deca od 1. do 4. razreda idu besplatno na zimovanje i letovanje. Sva deca, neizostavno, iz svih osnovnih škola. Čekajte, ponovite. Dakle, sva deca od 1. do 4. razreda iz svih osnovnih škola u Obrenovcu idu besplatno na zimovanje i letovanje o trošku opštine, naravno. Da se meni Palma hvali kako samo on to radi. Evo sada pa... I Obrenovac to radi kvalitetno. Selimo se u Obrenovac. Takođe, od 2013. I to su programi koji traju i koji će, nadam se, trajati mnogo godina, jer zdravlje naše dece je nama prioritet. Kad pomenu ste Obrenovac ponovo, aktuelna tema je izbor za mis, aktuelna mis Srbije Obrenovčanka, tako da ove godine mnoge dobre stvari dolaze iz Obrenovca. Pa čestitamo vam na tome. Evo, ja ću biti iskrena, nisam znala da je besplatna sportska radionica i sportske aktivnosti kod vas, a i letovanje i zimovanje. Od Michaela Frejna do misice. Da, odlično. Ajmo još jednom da najavimo predstavu i vaše događaje i da pozovemo sve naše gledaoce. Pa evo, gledaoci neka uđu na Facebook stranicu Centra za kulturu Vlada Divljan i vidjet ćete šta sve ima program. Moguće zbog kiše, pošto se programi odvijaju na otvorenom terenu kada je u letnji period, da bude pomeranja, ali uvek vratimo dug, što bi se reklo gledalcima, ono što je planirano, ako ne danas, bit će sutra, a sad već imamo uslove, pošto smo adaptirali salu i tu klimu i popravljali letos, preći ćemo i u zatvoreni prostor, tako da će svi ti programi biti sjajni. Večeras je, na primjer, elektroakustični kabare, priča o muzici, kvalitetnoj muzici, mladih ljudi, sa Ivanom Bogdanović na čelu, da tako kažem, i da je najavim, i klovnovska predstava sutra za decu. Nadam se da će biti u 12 sati lepo vreme i da ćete moći da svoju dečicu izvedete u lepom našem Tašmadijanskom parku i da pogledate tu predstavu sa njima zajedno. I sve je besplatno. Ivane, sutra predstava, ako se ne varam, jel? Samo bih napomenuo još, naši sugrađani su uživali ove godine u našem novoizgrađenom akvaparku koji je u okviru našeg preduzeća. Ove godine smo napravili mini akvapark za decu, sledeće godine je druga faza, pravimo velike... Nemojte mi reći da je tu besplatan ulaz. Nije besplatan, ali cena karte je simbolična, 250 dinara najjeftiniji. Za ceo dan? Tako je, najjeftiniji bazen u Beogradu, a zaista ono što pružamo retko ko može pružiti, tako da čim grane lepo vreme, čim sunce krene od juna meseca sledeće godine, nadam se da ćete biti naši gosti, a možete i preko zime, jer imamo divan, zatvoreni bazen. Imate i skijalište. Nemamo, se spremamo da napravimo. Vidim ja da Obrenovac ima sve. I sutra
još jedan put da ponovimo, u 18 časova, premijerno predstava u našoj produkciji Maza i Lunja, sjajna predstava sa odličnim kostimima, sa sjajnom scenografijom. Eto, verujem da svako ko dođe, mislim da će otići nasmejan, srećan i oduševljen kući. Mnogo vam hvala. I možda još jedna vest samo koja je možda prošla malo nezapažena, a vredna je saopštiti i vašim gledalcima sporazum koji je o kulturnoj saradnji. To vidite, kultura postaje bitna. Opština Pala, predsjednik opštine Jovičić, potpisao sa Banja Lučkim pozorištem, što znači da širimo vidike kulturne saradnje ne samo na Paloli, nego i van Srbije. Koji su prvi projekti? Pa prvi projekti će biti pozorišne predstave, koprodukcija pozorišne predstave. I evo poziv, ja sam prošli put to rekao, pre par meseci kad sam bio kod vas, poziv mladim scenaristima koji imaju tekstove dobre da mogu da se igraju, neka dođu, neka se jave. Moja prva šansa, moj prvi tekst, moja prva uloga, kao god ko ste nazovite to, mi smo spremni da sarađujemo i da vam damo šansu. Malo pre ste pitali jesu li mladi. Svi projekti kod nas vode mladi. Jedino ja sam malo stariji kao neki najodgovorniji koji mora da nosi neki deo odgovornosti. Dobro, i mlade treba učiti odgovornosti. Da, to su pravo, ali zaista sve projekte naše vode mlade. Sve predstave, sve koncerti, sve su to mladi. Hvala vam na ovom gostovanju, hvala vam na lepim vestima koje ste podelili. A sada da se mi ne... Bukvalno šlag na tortu.